what's up, my people? It is what it is. It's Ryan Shana weekend. The one and only Gonza Nation. Gahunda ni yandi n'ubundi ni street quiz ku muhanda. Kuri no munsi ngo ndi kumwe nande. Reba ngo ni ibiki. Hey babe. Hey. Umeze ute? Meze bon. Nje nitwa Gonza, wowe witwa nde? Nitwa Diana. Oh my god. Wow. Diana, street quiz wabizi? No, nayo nzi. No! Nayuze ariko no munsi urayimenya. Mfite kubaza ikibazo uri tayari? Ndi tayari. Diana, ugiye kumbwira. Ninde muntu wa mbere akubwiye kuri mwiza? Wait for it. Ntago namwibuka. Ibuka neza umuntu wakubwiye ngo uri mwiza. Ntago mwibuka kabisa. My people, ubwo ni ibyo ngibyo niba sheri uri kumureba, ubwo mbishobora kutara bimubwiye. Aha, ikibazo cya kabiri. Ugiye gusubiramo ijambo. Vuga ngo yemwe mwabagabo mwe aho baba hababoheye. Yemwe mwabagabo mwe aho baba. Amahirwe ya kabiri nta kibazo, subiramo. Ntago nabishobora. Ikibazo cya gatatu tugasoza. Ugiye kumbwira. Ufite sheri? Yes. Uramufite. Hari na sheri ufite wenda mwatandukanye? Yeah. Ubwo ni ex wawe? Yeah, ni ex. Aha. None se bibaye ngombwa ko hari inyamaswa hitiramo ko ex wawe yahindukayo. Mu nyamaswa zizabayo n'iziriho ubu ngubu yahinduka iye nyamaswa. Wait for it. Here it comes. Inka. Inka man. Kwabira bro? No, kwabira sari bikaza. Sheri wawe ubu ngubu mukundana yahinduka iyihe? Nayo yihitemo iyishaka. Nayo muhitemo. My people, it's so fresh ni Diana. Ubundi wo kora subscribe rengo ni ibiki? Ciao.